Sini masa sekemak pun pai pai naik. Magra long len. Eta long len. Bisa kan timur mata panjang sekama kuba lam soko. Bisa kan timur mata panjang sekama kuba lam soko. Grake. Grake. CEM sarke. Baik, kini ceng Yalwkma Kamio Paisok Pajak, orang jago seng cikon te pandan ini bising itu, kaca joining program na laika, total 7 family, 8 family, 21 voter tini BJP Yakarwi ti Pramuka party wo, borong joining kai pibeka, borono ani ব্যক্তিগত te party ni ngui, belai kya hambaya faru. Sini coba nanti phandra guna ni bagai, sini bobisot senana ni bagai, borok sini ti Pramuka party o five sini buba grana logerona hi five ni bagai, belai kya hamba ya par Romkha. Somatia, age BJP o kai tonggu 2018 ke kai filmani. Haban sini ta buba gra sini bangai sri khawai thansa hi five ni ba. Seng bono saja goi next generation sini u bobishoro srai no tai bu sini sai dokhmai te ke sani bangai seng buba gra ni thansa o seng Hinggan heseng tini, osini omono buagrani nono, seng ronglai jala hatini. Hambai. Nah, pondol sama dia. Aget sama parti khaibo. Aget to BJP khaibo. BJP na sajar yang tak di rumah tak khaila. Romkha Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam pyogoi rizakha. Bani ni kumangka kumnu wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Romkha Academy wo. Paditham mai hostelo tongui chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok dug number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok dug number